Dak mulai cenah ge dak urang ngeukeun naon ieu. Anyain sambil. Kumaha kamari putusan jeung si ieu, si wes rasana. Atuh sakitnya di mana gitu di mana. Mangkana si aing ya hirup tak kudu ngaragap dada. Kudu bade ka luhur. Ada tahanep. Lalu kalau mah aya langit dia apa? Awak udah urai cucu. Tapi tadi ingin dulu taken mobilnya. Oh, sore. Iya bener bor-bor ya, Bang. Emang pus. Cuma ada dia. Ini ada. Mending ngopi daripada sering lah. Itu mulai bos. Atau mending ngopi ulang ih. Oh. Aja kok. Tonyo. Mau kopi na, Bang? Ya. Gimana darah tuh? Ngomong dengan dulu mah posisi. Mereka enggak dulu mau kuain pesen ban. Ngopi. Ngumpul we yo. Ngopi. Ya nanya dong Ustaz ayo. Dah. Atau di luhur dong sama peki. Ini lu bandogan. Sing bondol aing mah. Dari awal teh. Aku pengen bondol. Dong tangkal layung gitu. Sing bondol aing mah. Anaknya kadang kerja ya. Dia nyawa dia mah bacana aing kadang ora iki. Bayang suku dia dong kerja he. Oh, dia sama lain doang jahe nya aing. Bisa tahu doang laja sama. Akar caringin urang. Oh, bener, akar caringin dia. Bener. Oh. Kabade baik teh hiji tah. Agak caringin. Misal kamu minum panter deh yo. Ih, haram jadah doang. Panter apa nih kopi yo? Hah? Punya tanah orang dan lagi gue yang dada. Oh, jam. Wah, itu bukan noji. Guguk dia. Menten ngomong heula ge ulah makan sedot bae. Bukan not. Rasana ge pahit. Punya Minum lah camal-camal dia. Bau tokek dia mah. Ampun. Dari sama cara umbo aing meunang medak. Yo, menang yo kok tarik ngopi lah dia yo. Rasana amis. Rasa naon eta? Rasa strawberry. Coba Panter strawberry main panter. Koneng. strawberry ya, bet. Pira aku kira rasaan. Lain strawberry cenah yo. Ada rasa strawberry. Lain yo. Rasa kado. Oh, rasa kado. Kamu ini rasa naon? Hah? Rasa anggur. Ih, tata rasaan. Nya haus. Ieu diinum kopi diinum. Itu sih majing ya. Rasa Cibongor. Pantes bae. Goblok dia mau pakai elong udah tadi. Ya, itu kerong. Kelung cena. Apa? Pocong. Pocong ya. Itu mah heos mending ngopi. Seolah minggu. Oke, isu kurang shooting deh gitu isu. Masuk ke mana nya nanti ulah apa yang Ke mana ya? Atuh di bel, naon teu buka HP mah geus. Shootingnya orang dikaromokan. Sabar. Ragakeun. Wih, doang mulai sancam dengan heos. Goblok Cicing ini. cicing. Aing keuning di toko yeuh. Coba aku mau keluar ka. Atuh aing membuka tadi pernah ke buah aing dia. Sabar. Ini mah, dia yang udah di Cibio main ngomong cewek dia mah. Bos sampai nyumput ceweknya di pom bensin teh. Ih, penggunanya gejeng siswa ada mana di kang rumpah. Bisa banyak. Ya, dia kau yang diberi jampe narka. Apalkan? Minyak aing minyak narwak. Dioleskeun ka sakujur awak. Pantesan bikang tim jarwak banget aing doang bae awak. Salah euy. Salah kitu euy. Kumaha Kieu. Betul ge kieu. Betul ge minyak aing minyak bae awak. Entah banget aing dong bae awak. Dia kalah. Aing menang ye. Perasaan dasar lu. Oh, Ayo minyak aing cenah tadi. Kok nanya bae, kok di mana pokoknya Mas. Goblok deh. Iya tah. Geus, berapa saja aing. Dengan karuan pokoknya. Cinta damai. Cinta damai. Madam. Bae eta paru kok lagi paru koyon. Tuhan. Minggu ah. Lu kok paru bisa dotan Sini. Artis mah. Iya dong. Ah, siu ka belum birungna. Can kau kamu. Waktu DP heula kan. Sieun DP-na ngingetin rokok. Dia apa DP-na rokok sabungkus kan. Iya aing tiba iya rasa teh rasa kadu. Tadi strawberry. Ayo, kan tadi rasa kadu. Iya yo nek ge, tah eta mah strawberry. Saja ulun lur papah bae. Harta coba dia ngomong lunasin coba. Alamat encang-encang. Encang-encang dia macina. Dong coba. Oh iya. Tando nangkon di dia mah. Pesan betul yang balong. Shooting. Encang-encangan dia. Pas ngomong na, mau shooting coba.
Pasek. Coba ngomong selang dia. Sampurasun. Coba ayo ngomong ayo. Kumaha teteh. Coba ayo. Ayo, coba. Sampurasun, ulah lasun. Ya ngomong langsung nih coba ayo. Sampurasun gitu gue. Oh, coba sih 12. Sampurasun, Gitu jadi bisa gini Kak. Paling rogi aing. Rogi teh ibu. Rogi cina ge. Rogi aing. Coba kayak gini. Dia mulai grogi menragi. Lagi gipang. Ya. Berarti napai lain gipa. Oh, napai. Mana Gigi panggil rami-rami goblok. Dia tahu bah. Ih, coba ieu karbit. Oh, nanya kana. Di senyumnya doang, gue saja we. Aing saking ganteng na aing dah teh. Ganteng. Oh. Coba beri kaca. Aku belum mateng. Beri kaca. Kayak kaca aing gede-gede. 5 meter beri kaca coba ganteng. Kaca dunia. Ya Allah. Ngamere meong deui. Kayak dia ya kita aing aset tuh. Ya oh, lagi kaset. Sedotan ngeudeun karena kaset. Apa namanya aing mah dari aing mah teh nyeri hate ieu diledekan ge. Nanya lah hati dong boga hati bae. Boga Kumaha bentuk hati? hatena. Oh, Hate bulet leutik dong, ka dong Soa. kotok teh ya. Dong kotok akan pur. Kata maha pelaur. Atau apa menurutnya dia? Tiga bulan terus tuh. Dia teuing cewek nu ke pikap. Oh, lamun lepas eta. Sip ya koy. Salam jalan. Hari jeung aing tepat hari dia. Barian ya, barian. Hah? Jadi kayak gitu. Ya kayo, lamun kebong hareup ka kidul, buntutna hareup ka mana? Coba. No kumaha Lamun kebong hareup ka kidul yo, buntutna hareup ka mana? error. Salah. Ih. Ka hadap. Goblok bener. Ih, salah dia ge. Waktu mah buntut mah lain ka handap jeung ngumpaina. Kemana ge? Lamun keur dianjam ku laki na ngaca ka uhur. Oh. Ya? Iya. Ngacil bro. Oh, Geuleun batu. Oh, salah dia mah guys. Pokoknya main medaknya. Ini bos udah datang deui nyin konten deui. Pokoknya mah eta geus sebar aing. Oh, bos kataan aing nya geus sebar. Bahasa udah ini rokok di bangsa. Oh, itu Dah, aspak dah. Geus kapi dia ulah kieu. Geus bikang tuker tamu beja Indo. Dia dia. Agar agen le. Coba urangnya. Paling anjang. Ngomongna bedas nu bedas ngomongna bedas. Ngomong lagi aing. Oh, ngomongna bedas. Anjang aja aing. Oh. Tuh hayang yang ngajeng ini mah tinggal leutik we dia. Kalau di kang urang suara batu aja aing. Oh lah. Paling jomblo. Pagi lah, saya. Kapan tadi Kapan karena yo? ini mah goblok ate yo Arka. Pancek aing tadi dia mah. Coba nyokot pat mah. Aing kan cek aing kan gede teuing na dia mah. Aing jeung aing mah pas cek Oh. biar cek bet. Goblok geuna beuteung. Pancek aing teh ge paneta mah misalnya nu bogoheun tuh. Iya, itu buang. Ngenge teh ya. Guys. Lagi sedang tujuh kebet. Kumaha aja ikhlas itu. Dia mah oke poin dibaca nih. Teh kasih lu dunia ya. Pokoknya mah Yo dunia herat. aing Coba mah dunia ya coba ngomongin dia betes tuh. aing mah geus Coba ngomong dunia Dunia akhirat. herat, betes dia. Dunia akhirat coba ayo. aing geus aing mah. Dia ngomong, dia ngomong. Dunia herat. Udah karet gitu Oh. juga. Dunia akhirat. Woi, dunia akhirat. Sampurasun. Langsung. Uy. Kemana? Woi, naon? Tembaknya. Tuh, kena tadi. Kayak nyasan gitu. Tadi itu gelap sudah tak gunung. Gua digeger sangkang lagi. Ya kan deui. Di kang ari Kopi kaya datang ya. udah pas ari kambain apa. Setengah hati yang sini. Geus dia buran mending jeung aing ka pokona. Ngopi bilang, ngopi bilang. Nah, yang orang setan. Oh, dia berpenting aja. Sah. Dia berpenting aja. Kuat. Budak. Mana? Ipot. Kita enggak pada langsung nyap-nyap yang terpenting. Lah, Bang. Goblok bener dia, ai sampai jadi tikoro. Rokok gitu be aku dia. Oh, eta kamera rokok aing penting. Oh, masih 2 bungkus kayaknya. Hai. Anu baper. Oh. Cilok. Oh, cilok.
pernah. Aduh aing. Aing digawean jadi ya. Aing digawean bos olah cenah ya cuma ya. Bos lah bos, kuning karaoke lah bos. Belum wajar kak. Aduh aing. Aduh. Kagok aing. Nah, sorotnya nah.